usukinjira gutya hari igihe wakwinjira nta faranga ufite ugafunga wowe ibyo ntubizi hari ahantu hari article y'icenda ivuga ko nugera muri cyo baguha receipt ugasohokana uzava muri toilette nta receipt ufite uzakwerekera he niba kubaza ngo so muri iranzo arukora mwiki ari amategeko y'umujyi rero amategeko y'umujyi wewe walkinga ko kabini tukagenda alafu ese nanuhira izuba barimo gushaka kuvuga ko ngo riri mu gutegwa n'ibarabara ry'umukara neza cyane kuko ngo rimeze nk'amajaje ririmo kwama rizamuka direct icyo kote ni kiyashyize ku iri ngiri se mu gutinya kuryambara bitewe n'amakuti muri nta makuru wamenye byageze reference fashion designer Kentucky muri Louisville yabazaniye igitangaza kwambara neza mukaberwa amakoti meza costume full cyo mvuga nti tuvuze nizi y'abakobwa n'abahungu ameze tatuje kose ibyo ntabihari kandi muri Amerika hose free delivery aho uri Indiana Texas ntaho utaburi Washington DC hose reka tuje kwa FM yego abagenda agora gushaka abakiriya neza aho umugabo wose turabajana we kutavuga sha abariga kuma igakuma wowe Australia abagenda urajana abantu yewe none babuze turicwa n'izo mwokanye komeza imbere wenda turabona abagenda hagara gurana reka ko gafite fyerera none karayicaraho kuraje ko agenda handitse amenye uragenda iki kibangangwa nangaye kuragwa hewe kuragwa barakaca vaho atakuri tondo umugenzi wacu kazi muzuri yambaye ura muge ura niko rode niko we itondo uraje icarana kuraje ndi kuja mu minembwe ufite uratanga bibiri ngana oya bibiri mwangu bitera kwifaranga iyi moto ya wifi ndavugisha ibikongo bibiri itonde wowe ugeze mu murima no umutagiye gukubitwa kwifaranga ziwe no turanam urajaho tugwambere cyangwa tutagwambire tugwambire mumpambira ndamupfuka bijumba reka yemeye ufunze yemeye sawa ariko izo faranga muri kuvuga itonde banze ufunge yemeye tukazugora abakomvayeri no yembaye tukazugora abakomvayeri gira vuba tasoni gaurira kontu gatukura ni nabi kuricara nk'abagore baho katanu gurano kuraseka niki urira wenyine nuko abagabo bazabanyagwa mfite abana mu ntwaro kandi ntiwicare wisanzuye si ya nyoko na nyoko nta ruganda iragwa cara abagenda abura bane barinde abagenda inoga nazanye igitabo kugira ngo nzashike mbwiriza abantu igitabo sari bwa bwenge ubwira ubwenge nk'ubw'inyabo ese uzubona tugwanyije nawe uzubona ko nashobora je ngwana nawe shiko peza utekereza ko twogwana amata reka tutegerane tubahukane tubahukana tukegerana kuko njewe nimba twarazanye muri uyu mujyi nije waje kukwereka ntuzi umujyi mujye no wanyoko tuzi umujyi wawe to nuko ko seriya je no baganiriza hanga icyongereza ndi wo byumva none kuraza njewe nkanga muri uyu mujyi jewe ndawuzi rwose ngabavugisha twumve wikisi good afternoon we are okay usijali bangi good bangi wabyumvishije ibyo kwavuze this one is not understand what we saying like me
Hakumaliza dawa. Pole sana. Jewe nakubwiye ngo uyu mujyi ndawuzi. Rero nuzane ibintu byo kunkanga ngo hererere ngo ibiki jewe uzasubirayo iki gitabo uzuye amategeko yacu wowe abudedo tudafubusa muri abantu bose babone kuri umusazi mata ikarike z'umujyi urazizi uzere kubu ngukuye mu gihuru ndakuzanye nkwikije mu ivire none ugiye kumusaza uzere kubupfa nduri mu rwitsankuko urabona ahantu twavuye hose tuzohuruka iriya ryari none wose igaranga kuri mugere ubwanwa buri nk'imishugi bogufinyanga hano jewe n'imyaka yanje kuko ndajana nawe kuraguma kubuzana ibintu by'ubupumbafu ariko kandi yabudedo mbabajwe no kuba narazanye nawe jewe 2009 nari ndaha mu ivire kuragenda isereri uyu ni umujyi Tor Kurani kigenye ngo hasoni jewe nagiye guhaguruka mu nzu z'amategeko y'umujyi aho ngeze hose jewe ubundi hari ahantu ugera mu mujyi ntucire usoma mu gitabo my friend iki ni igitabo kikwigisha umujyi niki none kuraza mu ivire uzunkanga jewe nagaze mu ivire 2009 y'Uvira warangije se tangiza jewe hasoni mata ndakwihinduka urambabaje nubwo ntari noneho reka ngusomera amategeko y'umujyi urambabaje nubwo kurantegera reka nkwereke ahangaha kuri remarque mu mujyi hari ahantu ugera kuri toilette ukinjira uvuga bukeye winjira muri cyo bukeye turi babiri ndahomewe tabwo wabwira isi turi babiri wangoye n'abandi baze bamfashe bashake mu mitariko hari ahantu ugera ukaja gusaba cyo bakakwishuza wofa kugenda gusukinjira gutya hari igihe wakwinjira nta faranga ufite ugafunga wowe ibyo ntubizi hari ahantu hari article 9 ivuga ko nugera muri cyo baguha receipt ugasohokana uzava muri toilette nta receipt ufite uzakwerekera he niba kubaza ngo so muri iranzo arukora mwiki ari amategeko y'umujyi wewe walkinga ko kabini tukagenda ndora ndakwereka je ndakubwira amategeko byo ni ibintu by'ibanze kuba mu mujyi kuri article 14 ugomba kubuzi jibura hoteli 19 z'umujyi kurantegera kuba mu mujyi ugomba kuba jibura ufite uzi toilette nk'19 ibyo ni ibintu ugomba kuba wibitseho ariko baba mu mujyi tuza ama toilette baba mu mujyi tuza ama hoteli uraceceka ntuceceka dore jewe ko ndakubwira uraceceka ntuceceka jewe ko ndakubwira ko ndavuga ibi ari ngibi biranditse remarque relative au signon relative nanyo rero ibyo mpamba nkubwira oya uzumva amategeko muragenda tubona nuko mu mujyi bizabibera yambusana nuko oui bonjour bonjour en tout cas what is happening karangurure kote morning convoy uyu ntabizi reka uyu ntazi umujyi jewe nakubwiye ni mu basazi nduruzi ngaha tugeze rero ibyo nakubwiraga ndore hano banzureke jewe nzi umujyi wait a moment banzureke wowe ko muraje East African Driving School ntubona twebwe dushinzwe banzureke driving school ni tugeze kuba driving ugeze ku ngingo wowe jewe nari mbizi ese muvuye mwewe zagenda nsoma ahantu hose tuvuye iriya narinzanye tuvuye muri Kongo uyu namuzanye mu hagati muri mwe ninde mugwaye n'uyu nguyu ndiyamye we nawe ntuseke turi mu kazi twebwe dushinzwe ninde mugwaye ninde mbura mukoro wabonye hano mwese kurumva cha uko hakubwira je sindimo wowe gumutuze wowe ceceke ndakuvuga mambo ni mawiri ico urabyumva cyo ni igiswahili bivuze gute bisobanuye ngo hari igihe bo twisha cyangwa bakatureka rero mwicara kuri moto mureke no kutugora mwicara kuri moto kiraje he
Aha mugiye wowe ugiye waje Atuma mparika moto. ko turaja kuri iriya ntuza yitwa jingo. bakubwiye amakuru naje Jingo naje nicaye. Jingo ni ibihumbi 10 wakane yoba we Ndaparika moto iriho uyu mungu nakatukurije. yishyiraho double stand Uyu yaragwaye mu itondo. kurasikirana Mu itondo. ito Tugiye kuri jingo. muragenda ntimugenda ibintu Turagenda. jambo sana jambo Alafu muze gwirano kwagwana Ngwino hano. wote buri kimwe Twazara kwicirayo. nje ntakibazo nje ndicara. andiye n'umugongo wowe itonde Munyagwa nciye umugongo yoka. Umena siza umaze. Gerayo. Gafite n'ifaranga. kangwaje umugongo reka nkaza Kari gatunze k'ibihumbi. Shewe reka mbaye ifaranga. oya urutse watwara nta bintu by'imikino ko murazana ubuturage bwa ruguru hano niko kazi dushinzwe ntago meka kukaduha waravuze gute Genda buke. Ko kwica. reka nkazane kanyigeze pa Ngize cyo kumenya. Genda. Wewe Somali baratwisha. Kara gasaza gakaje kanya. Kumwe mu Somali bari bayi. Kaje Gasaza kaje. tuze. Kaje gakanya. Gasaza tuzane none akahe. Nje nababwiye. Tugende mu rugo. Tugende muhira. Ceceka wo. Uriya musaza twazanye nawe. Ariko no mubandi. Mu mugende gahoro. Yakoze muri ya mahoteli arenze. mungu ba baba niko kazi kacu ngwino Baba. undi Abudedomu. ndakukubita shamata warangira guca turi Shamata, kumwe washira kiravuba Shaizo nyama. Abudedomu kubwira. Kubwira Abudedomu. njibiborohera kunjana bashaka Ahana mzee. muzi turabazirana Mzee, shira hano muravurwa mwe mukaza Mambo ni mawili. wewe bantu Sin to be appended. wewe umushoferi Fate bago hivi gaye.